Moje ime je Svetlana Brkić i ja sam arhitekta i vlasnica arhitektonskog projektnog biroa SB Projekt. Danas se nalazim na Vračaru u objektu izgradnje za koji smo kao arhitektonski projektni biro izradili kompletnu tehničku dokumentaciju i pribavili građevinsku dozvolu. Današnja tema nam je projektantski nadzor. Projektantski nadzor podrazumeva kontrolu izvođenja građevinskih radova, redovne posete arhitekte gradilištu, kao i kontrolu izvođenja svih faza od temelja do krova, kao i svih završnih radova u jednom objektu. Cilj projektantskog nadzora jeste da se ideja arhitekte izvede na najbolji mogući način, a krajnjim korisnicima obezbedi maksimalan komfor. Kada smo na gradilištu, treba napomenuti da je bitno voditi računa i o bezbednosti i zdravlju na radu. Pozdrav!